Potom ing tabir sing buhan mamakta nomaiteng kunja soina taram noksari ngasi gimarwe pau miyam da bizari. Humutara tarak suba Information and Public Relation Day taram pang thokre. Ek Bharat Shrestha Bharat की थीम दा जैन मणिपुर डांस एकेडमी की आर्टिस्ट सिंह मखल मखा के आगे परफॉर्मेंस उतरे. आंध्र प्रदेश की लाइसंग अमदन लचिनेबगी थुदुक्ता मियोई 13 छिख्रे. लोनिना अहानबा खेत्रिगा प्रीमियर फुटबॉल लीग ngasiदगी हौदोख्रे. मपुंगबा पाव मियाम द पिजरी IPR ना मियाम द मतम चाना ई पाव योहनबदा नतना लेंगा की स्कीम सेंगी मरम दसु अवेयरनेस पिना खंगहली हाइना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल ना फोंगदोक्रे. वफम मसिंग असि निताइपा सुथेक्ता लेबा DIPR ऑडिटोरियम द पांगथोखिबा हुंपुतरा ताइरक सुबा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डे की थरमगा मरिलेना फोंगदोखिबनी. थरमदुदा IPR सेक्रेटरी हुंगयो वर्षंगना थरमापो अमदि आनगी IPR कमिश्नर M जोइना खनबा मिथुंगेन ओइना सरुक याखिबगा लोइना तोंगान तोंगानबा टीम मंगादा मियाम दा अवेयरनेस पीबगे पांगथोखिबा शॉर्ट फिल्म कंपटीशन दा मको मतंग ताख्रबा मदि कंसोलेशन ताख्रबा सिंगदसु सर्टिफिकेट अमदि सेल गी मनासु पीके. डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल ना मखाता दुना हाई IPR ना ई पाउ संदोकपदा नतना लेंगा की अनोबा पॉलिसी सिंगी मतंगदसु मयेक सेंगना खनबा अमदि लेंगाकना तौरिबा थबक थौरमगी मतंगदसु खंगहले. साइएसी की अगस्त अमदा ई गेजेट हौदोक्तुनसु मियामदा लेंगागी नोटिसिंग ट्रांसपेरेंट ओइना खंगनबगा लोइना अगस्त 5 दगी मीडिया एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन की मतंगदसु वर्कशॉप पांगथोक्तुना मियामदा ई पाउगी मरमदा खंगनबा होनखिबा थगनिंगाइनी. मतम अमददी अयुक्ता पाउचे लाकपा ngairaga madudagi ई पाउ खंगलमी दुबो मतमगी अहोंबगी मतुंग इना इंस्टाग्राम ट्विटर अमदि तोंगान तोंगानबा सोशल मीडिया सिंगे खुथांगदा खुद की पाउ फंगबंगमले मसिदसु अचौबा थौदांग लौदना मियामदा ई पाउ सिंग फंगहली. मसिना डेमोक्रेसी चटपा लेबा अमददी अचौबा कानबा अमखलनी फोंगदोखि. And decisions are communicated effectively to the public, including the rationale for the policy. Because a lot of messages, whenever a new policy comes, analysis starts coming. So if we give a good feed to the media, then the analysis will be in a very right direction. जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, पंजाब अमदी तमिलनाडु हाइबे स्टेट अमदी यूनियन टेरिटरी सिंगे फाउंडेशन डे निंगसिंग थौरम ngasi मणिपुर की राज भवन इम्फाल दा गवर्नर अजय कुमार भलाना मयाई तंगबदा लेंसिंदुना पांगथोखरे. थरमदुदा लद्दाख, पंजाब अमदी केरला के गवर्नर सिंह पीबा पाउजल सिंह उतकी थरमगी मनुंग चन्ना जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी आर्टिस्ट सिंह एक भारत श्रेष्ठ भारत हाइब थीम दा बेस तब परफॉर्मेंस पीके. थरमदुदा गवर्नर ना स्टेट अमदी यूनियन टेरिटरी 15 के स्टेट हुदे पालन थरमसिदा सरदार वल्लभभाई पटेल की विजन अमदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट असी रिएफॉर्म तौदुना इंडियन खुदिंगमपो खंगबा इकाय खोमनबा अमदी अतोपसिंग कल्चर अमसोंग ट्रेडिशन बु सेलिब्रेट तौमिनदुना पुनिंग थौगमिनना वाफम सिंग फोंदोखि. मणिपुरदा हौजिक ओइरिबा चांगनबगी फिल्म अमदा लेरिबा सि अमुक हन्ना तंगदु लेताबा हनलकपदा मणिपुरगी निहोल ओइबिसिंग या चौबा थौदांग लेइ हाइना मणिपुर लेंगा की यूथ एफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यास माइनॉरिटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास MOBC अमसोंग सेटल कास्ट SC के सेक्रेटरी ओइरिबा नाउरेम प्रवीणा फोंदोक्रे. ऑल खा कंगले स्टूडेंट्स यूनियन अक्षु कक्सिंग नंगसी कक्सिंग संगा युमफम द लेबा YM हाई स्कूल ग्राउंड द लेबा सेंट्रल पब्लिक हॉल द पांगथोकपा मंगा शुबा अपुन बनिंगो चकोबा थरमदा अथोबे मिथुंग ओइना सरुक यादना मथकी वफमसी प्रवीणा फोंदोखिबनी. थरमदुदा मणिपुर लेंगा की यास MOBC एंड SC की सेक्रेटरी नाउरेम प्रवीण IAS ना अथोबे मिथुंग कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की
Caretaker Chairperson Naurem Sanjit Kumar Thoramapu MPTC Pangagi Additional Director Victoria Yengkhom IPS Amadi SP Kaksing Priyadarshini Laistram MPS na Chief Guest Lonena ADC Kaksing District Pangambam Santi Kumar MCS Amadi SDPO Kaksing KH Hemabati MPS na akhanaba mithung sing oina sarugyaki Apun beningol chako bagi tharamatu da sarugyaki bi ningol singda asil arangi maikaidagi kudol poching piba amadi ningol chako balakpi ningol singna purakpa acha thak hawai tengwai polam sing aduna Hekak Popida Leba Mission Plan School Amadi Character Leba BDS Children Home for Girls da Matingoina Katoki Kaksingi Kolona Badalai B Kaksing Kaitielda Pot Mai Pan B Maite Muslim Amadi Atopa Kangluki Nupi Sing Amasong Kaksing da Yum Palak P Sakau Binaba Mabungopa Laitrabi Ningol Sing Amasong Atopa Kanglup Tagi Mite da Yum Palak P Ningol Kiana Sarugyakiba Ningol Takau Badu da Sarugyakibi Ningol Singna Apan Bagi Saktam Sagat Pa Oina Ishay Shakna Miyam Punna Jagoi Shaminaduna Harau Nungaba Fondok Minaki. PR Sangna Leba si Isterasigi Sakot Taurangi Lamda Swataba Kaktanatana Indi Gilingak the Suchauna Solakataba Labane Serasida Atubumatamda popular Oibanga among Lak Lagani Haina Yanglam Assembly Constituency MLA Dr. Yudishamna Fondokre. Wapamasi constituency ki asigi manung chenba Tespur Makalai Kaida MLA sigi local area development fund gi makada nong nasaba community hall da sangadu na miyamda sinabagi tharamda paumi singna hangba uhang amagi paukomoina haikibani tharamadu da MLA radius yamna makata aduna steras te thogli bairang asina maram oirega miyamasi hiram kaya dawa mayoknari Maru oine serasi center na president rule thamlak pas na maram oirega serasi saukot thaurangi lamda asuki matik sothare MLA sing fawba makoi gi local area development fund gi sel adu khaktana development work tawri chumna president rule kuina lairakpa si state ki saukot thaurangda sonthabagi mathakta lairiba MLA sing gi Pibam su nom gi sokri lakli lunana lengak semba yaba MLA masing leina lengak semluk tabasi su center da lairiba ende gi lengak ta chauna mangjaba lei asumna PR gi matamasi hiram kya da mangjaba lei bina sterasi da center na atubu matamda popular government ama semlak lagani haiba gi thajaba lei re adubu karamba matamda semlak kadagi haiba dudi matam kharadi miyamna punna ngaiminaba mathau tari hairi Tazabalay, Paulay, Aduna, Sabtaba Matam, Hydragasu, Atuba Matam, the Sushadana, Indi, Sakama, PGP, Sakama, Sweden, Legani Harvest. I accept Hazard. Political gi oiba apipo ka khalamada pusillaga aikoi masel amaga panghaida hainaduna saukhat lamjel da maning da annabage matamdo ohengumsi ekoina honaribasi kanagi sunate tungi generation gi damaktani haina MLAS Premchandrana Fongdorakli waphamasi ngasi Kombi Assembly Constituency gi manung channa leiba wangu gram panchayat gi ward number 3 ithai khunauda Ward asigi chakwat thaurangi matang yauna MLA na SCS ta kanara jidraba tola taraba sing miyam dagi Ketnaraba Singbu Jab Manaba Thakta Pukatna Bohona Biba Madi Lomi Simi Sing Itay Lokong Naching Bahiram Kyada Taurakli Ba Tabak Tauram Singda Pen Polak Padagi Tungan Political Party da Lairamba Polling Station 29/19 gi Manung da Leiba Wangu GP gi Ward number 3 gi Ward member Athopa Modu Chandra Yauna Imung Kuryang Khaima Thoina MLAS Premchandra ga punna chatminaragani hajna harau taramna party gi lenyan bagi tharam da haikibani MLAS Premchandra na hai praja miyam na ACSC ki MLA mo oina miyam gi damakta thabak taunanaba thagalakpani lamdam sida pokpani lamdam sigi leibak lehauda nungshiraba imai bel singi makhada chawrokpani masida MLA oire aina mapuni haiduna aina haiba makai tawgadabani haiba ingonda leite Hayaduna aikoina ngasi honariba khudingmak sing asi kanagino hairagadi aikoina pokchariba isa singini tungi mirol gi damaktani MLA na makhata na hai aphaba lamdam ama ingtapa marachetpa nungai faba lamdam ama gi damak ima icha singi mittagi pita daba lamdam ama ohenba haibase akhoi masel amana amada support taunaduna Aphabani bo hairabadi angam mateng pinaduna lamdamasi chawkhatnaba hotnaminasi haiki tharamandugi manung chana miyoi 15 da health card chingsu MLA na khusinakhe
Wabagai Higher Secondary da kumja 1938 1939 fauba mahai tamduna tongan ba sinfamda lainakraba mahairoi singna senduna felicitation and reunion gi term ama ngasi school asigi recreation hall da pangtokre hingmina si ekoi haibo khalon da pangthopa tharamadu da matamadu school asida oja oidam boja singi mafamda mahairoi singi maike dagi ngamjeba khudol pirna makhogi tungi punshi da hena yaifana ba khurumduna thongni jake tharamadu ga mailena ranjit mayingbam koba miyoi amana fongdorakpada Tharomasina lamdamase leiminari ba khoi masel amato oina punchilaga amana amada kari karamba mateng sing pangnaraga sakhwat minaba yabage haidna watanagani ngasigi tharomasidagi hauraga atop school singi batch sing asu punchinduna amana amagi mateng pangnabagi khongthang sing laukholakpa orisanu haiki Ranjit main bang kawe, foreign main lagi ni, bukan second ni ka 1982 lagi tamu korok ni. Kangpopi district ki manung chenba New Kaithel Mandi police station na konba Songlung village ki area da sakhangda basingna loktang sangtara amadi gari khara mai thatna amangata thokhalamli hari thaudo dunga si ayu pung 13 rom taba matamda thokibani thaudo asigi matangda image paudamna fangba pauda Imphal jiri lambi desu leiba kabui furup singna hana makhom village hairambadagi koki singna nauna songlung haina maming tholakliba kulasiki area da haukiba chahi amani asida umangkok thoklakpaga popi thaba yauna tongan ba thabak ya pakhalaki hari madugi matung ngasi ayuk khanghaudana khulai matik chana paiba sakhangdaba myoi kangbuna area adu da laklaga nomoiran kya kapthokhi loina popi tharama mafam adu da kariba kuki furuf ki myoi sing adu loina hoidok matungda laktang sangamadi makhoina sijinnaba gari sing adu mai thadoklamani hairi hojik fawbagi oina thaudo adu kanana kari manungi damak chatharambano haiba adu khangmangamdri adubu ngasigi thaba adu popi thabagi mayokta leiba miyoi singna taramba yai haina panari thaudo asigi matangda New Kaithel Mandi police station naso case ama lokotna tikat pa hokhiba loina area asida pamdaba thaudo sing thoktanaba security ki akan section tharang so lokhat khre hairi panba yabadi state asida thokliba irang asigi khudong chaba lawraga hokhiba chahi khara asida Manipur gi chingi district kharada popi thabagi changasi ka hena wangkhale haibagi bofam leiribani lonena chingi lamda base okla lup yauna tongan ba naga CSO singi maikidagi so makhogi oiba area da kuki singna umangkok thoklaga popi thaba yauna tongan ba activity kya sa tharli basi lepna warning torokhi kya su leikrabani ngasi coordinating committee on Manipur integrity kokomi jiribam branch na senduna jiribam gi hilagat maning lekai da leiba community hall da kokomi gi loop mangaga tongan ba rongmai amadi maitei pangal gi organization sing yauna kokomi jiribam branch na ningol chakoba thoram pangthokre ngasi gi thoram asida kokomi jiribam branch convener oinam priyo band singh kokomi jiribam branch ke advisor B Sharad Sharma Women Wing Kokomi Jiribam Branch ki convener Tia Jini Devi, Wok Jiribam ki President H. Thoibi Devi, Wachit Jiribam ki President N. Nibharani Devi, Amkil Jiribam ki President S. Kamala Devi, Ikal Jiribam ki President L. Koibi Devi, Nungray Jang, Women Society ki President Nailai Konmei Amasong All Jiribam, Pangal Women Welfare Association ki Vice President Lehau Bibi Haiba Myoy Singh asina, Mathang Sinna President Member Oina Dais Tapongki. Tharomasigi makha chatharak poina dignitary sing dei kai khumnaba utpa oina nampi khudol tamkiba loina tharomasi hodok poina dignitary singna maya chukhatke matung tarakpada taramna opagi waro thambaga loina na tharomasigi nunggi obo waro piki ngasigi masigi matung lakliba ningol singa puna achamba chaklen ama saminalaba matung kokomi jibam branch ki maikidagi achamba khudol pot amamsu Harawa Pongdok Boy na Ningo Sing da PK. Give blood, give hope. Together we save life. High Hiramda National Blood Donation Camp Kamailena. No Mogiba Voluntary Blood Donation Camp Amapang Tokre. Awang Pochambam Kuno Youth Development Club Linkat Kibagi Humdoirak Suba Mapokumon Gamailenana, Awang Pochambam Kuno Youth Development Club Amadi, Life 7 Manipur Anina Kusam Naraga Puna Donor Kundrom na Sarugyad na Pangtukiba,
blood donation camp aduga mailena awang posangbam khunau youth development club ki vice president Nelson na phongdorakpada myoiba ikhoina myoiba amagi awaba taraba matamda angamba mateng pangdana karamba matamda mateng pangani masida natana aikoi gi leikaida leiriba club organization amadi association singi mapok kumon pangthoktuna pangthoktuna sel mayam tinghanba isei nomai tawduna harau kumai tawbagi mahutta lamdam asigi tongan tongan ba thawdok kyada sopa nanglaba myoy amadi hauji lamdam asida kanna nanariba dengue lainana sokalaba myoy singna igi mathau tarpa matamda i pidna myoy bagi mamal yamlaba thawai kanbasna myoy ba amagi chawraba thawtang amani masida natana myoy bai khoina myoy bana awaba taraba matamda sel oina mateng pangma ngamdrabasu aikoi gi singda cheliba angang ba igi marik asna myoy kaya gi thawai kanna hona bada aikoi puna saru yamna saina so phongdoke Union Taekwondo Academy linkhatki bagi jahi kunmanga pung farak bagi silver jubilee thoram pangthokre mongsangai da leiba TSPO Manipur Women's College ta pangthokhiba thoram adu Singjam Assembly constituency ge MLA Yumnam Khemchan 10 IRB commanding officer Thokchom Bikramjit amadi UTA ki chief patron Furalatpam Bijen Kumar Sharma na mathangshina chief guest president one oina saru ya khibagalina tongan ba championship kya ta medal or khraba taekwondo sanaroi singda chambu khudol pot pidna sanaroi singbo puning thagotke thamaduga mailena singjame sigi MLA Yumnam Khemchanna phongdorakpada India gi oina taekwondo championship ama pangthokba matamda Manipur gi sanaroi sing tholakani khanbada India gi atop state sing gi sanaroi singna kinaramba du ngasidi madugi akiba amadi hangoiba du mangkhre adumoinamak makhoina kiriba sanarosingna gold medal phanglaklaba matamda Central Force singda yaukhibana maram oiraga taekwondo masanada nauna changliba sanarosingga medal phanglaklaba sanaroi gagi marakta sanaminabagi matam phanglaktabana maram oiraga ngasi India gi atop state singna Manipur taekwondo sanaroi singbo kidribani loina sumna sanaroi singna torakpa tarabadi atop state singna Manipur bu kirakta helakani haina phongdokhi NEC Education Trust na sinlan initiative by school fair ngasi City Convention Center da hawdokre India gi maming lereba school kyana sawyadna pangthokliba school fair asigi matangda event coordinator aribam professor Sherman Hai lamdam masda hawjik oiba phibam masida mama mapa oibasingna mapa lamda macha sing laik tamhaningba amadi mahairoi singbo makhoina pamba sing adubo counseling pibi neba ki tanjado phanghanaba school fair asi pangthokpani phongdoki Tangjeng Ningtho Flowers ko gi chahi gi lepna pangthokpa parents day celebration gi thoram ngasi Thobal Kiam Sipai da leiba school asigi campus ta pangthokre thoram adu da MP Lok Sabha Dr Angomcha Pimol Akoijam school committee gi president Soren Sangbam commission social worker Yumnam Abhachandra Madi SS Career Solution gi managing director Sanjanmam Silomi Devina Mithum Singh oina sagyakhi Mairoi singi tongan ba cultural show kaya sa utkiba thoram aduda thobe mitungi world piduna MP Bimol Akojam hai Mairoi amagi punsi haibasi oja sing amadi mamampa oiriba sing anina Turelgi torban amagom ngak na chaliba punsini makhoibu mai pakhan ba haibasi mamampa amadi oja singi chawba thaudang nei adubo khwaidagi maru oiriba Mairoi masana hona badi lepayade Masada yaujarakpa mathauna sing phudokna hona bagi tangai fadaba lei harid nangasi Manipur da fashion namagom chatnarakliba tuition chatpagi system asidi ekoina kopna nainaba matam oire masigi tuition chatpagi system asi mapalamda kaya ude masida ikhogi school sing asi asoiba kari leibagi natraga mahairoi sing asoibina kari no haibadu yangsin batangai fadre haibo pham phongdoke dino afabana kadai dino adagi ma bu room torbe yum duga school da duga manari bra kadai da kari khedali no ise masigi communication je mathau kai hai na tong rei level ma da teacher parent meeting and act out so ye sat kan ma am sa chapira ngani kale mani zo koi matam United Metai Pangal Committee UMPC Manipur International Youth Center MIYC amadi People Progressive Alliance Manipur
PPAM na sinduna decoding the present a holistic study of Manipur social political realities haiba hiramda symposium ngasi Lilong Horibis College ki auditorium da pangthokre UNLF ki former chairman R.K. Sanayamana moderator Pete na pangthokiba symposium duda eminent culturologist Ningthauza Lancha DM University Department of History Associate Professor Dr. Said Ahmad Indira Gandhi National Tribal University Manipur Regional Campus Department of Political Science Associate Professor Dr. Homen Thangzam DM University Department of History Assistant Professor Dr. Malem Ningthauza na thoidok hendok laba wangang sing oina sa wangang ke Symposia ki thoramada ima gi maira gi President Thoksom Sujata People's Progressive Alliance Manipur gi convener MC Mitei amadi UMPC Manipur gi President Alhas Maulana Muhayyuddin Majahirina as member oina saruk yaki Lengakna Jenimstana layeng na bawa liba Dr. Amadi Kulai Singh Matik Jana Thambiu lengang thabak pakhat piraktrabadi miyam gi damak Court Chatkani Haina Uripo upon Beluki Vice President Khwairak Pam Tarun Kumarna Fungdokre. Ngasi Manipur Press Club da Uripo upon Benupilob Amadi Uripo upon Belup na Senduna Pangtokiba Pawim Pamamada Mahak na Makata Dun Hai Maruina Late Laidaba Loiji Loya Amadi Jingnum Hanjil Lagaleba Muising na Heart Kidney Amadi Liver Yarubelina Narapumatamda Se later Banon Palamda Madi Private Hospital da Lying Bangam the Muikia Amalady. Hariba Kodongcha the Basi Yangaga Jenim Sahi Agas Kuntereta Wahang Tan to Yauba RTI Ama Udipok upon Belut Take. Maduda Maruina Cardiothoracic Surgeon Amadi Neurology Kaya Lay Getlep Labra Haibage Paukumda Cardiology Doctor Anile Duga Neurology Doctor Amakak Lay Lunena Cardiothoracic Surgeon MS Amadi MCH qualified or Doctor D Amatelati Haina Pakumpidaki India Uina Health as Life to Right to Life Uhengado Bani Hairaga Muila Kuntrarom Lebalam the Master Doctor Amakakna Karam lying Bangam Gani Masidana Manipulengaki Amatangai Bajan's Hospital da Kidney DM Oidaba Doctor Amakakna Tabak Tauri Asikumba Lairaba Miyangi Asa Oidaba Janims Amadi District Hospital Sing the Wat Libasing Atoba the Lengang Naming Changbiduna Doctor Amadi Kulai Matik Chan Tambiduna Lairaba Miyambo lying Bada Kutong Java Pangan View, Karikumalang Atu Badami Yang Tabatarapati, Uripo upon the loop, Amadi Uripo Nupi Uripo upon the Nupi loop na High Court of Manipurda, PIL Thana Batarang, Togoni Fondoke. But how to give government give pulling attention to Article 21 is Sarukam or right to health says Masi Atu fulfill Tamana Bagidamaka award passing mentioned Bidragadi, Akoi Upilata Vanilla, Akoi Manipur High Court Atu Matam in the larger interest of the public, Akoi PILM file Togzarigan of Homse, Masi Mayam Tamsari. New Delhi na Thoidok Hendoklaba using the Piba Rise Star in Dentistry is key award. Caesar City Dental Hospital Imphal gi Masa Amoiriba City Dental Hospital Kaksing Chumnang Lekagi Administrative Officer Dr. Yambe Menon na Kushinara Ngarang leba sigi konong New Delhi gi Hotel Ambassador IHCL Selection Bivanta Task Group the Pangthokpa second edition of the International Conference on Dentistry and Award 2025 ki tharamda manasi Major General Professor Atul Kotwal Former Executive Director, National Health System Resource Center, Government of India na Kushinara Kibani. Amaromda Sena Youth Trust SYT Treasurer Oriba Dr. Yambe Menon, Administration Officer, Caesar City Dental Hospital, Kaksing Chumnang Lekaina. Award Asi Panglakpada Harau Nungai Ponglu Pagalunana, Hina Mai Papa Orison Han SYT Several Amana Fongdorokli. Amarom the Su Kanasi Group Executive Member Dr. Yambe Menon Mahaki Honajamagi Hotna Jamangi Mahina Manasi Panglakpada Harau Nungabusu Fongdoraki. Andhra Pradesh ki Srikakulam the Nauna Saba Laishangamada Yam Netinabagi Todota Yam Drabada Mio Taratare Shire Todosi Masi Kadasiki Taramda Kashibaga the Leba Sri Bengateshwara Swami Temple da ayu angam da thokibani temple dagi thadorakpa kininga arba video to da yamlaba makhutta puja basket pai binu pilising chakya sridalep utli miyamadu yamambadagi mathong maram khangdana temple gi premises ta tushinki kachinamada nupi amana yamna kanna kaptuna leiba uki miyam chenchinaratuna nesinabagi soklaba singbu chingkhat pama chungwantha rabi singbu ambulance ta hapkatna laying naba puba uki matungda
पुलिस लाक्तुना फिवम अदु लाक्सिनकी अतै इलेक्शन कया गवर्नमेंट मैनेज तौबगुमना कुशिबगा टेम्पल अदु गवर्नमेंट यंगसिंदबनी हाइरी गवर्नमेंट यंगसिनबा टेम्पल लिसिंग कया लै हाइरी टेम्पल की अथॉरिटी ना फोंदोखिबदा मखोइना खनबगी मी का हेन लाकी मिनी तिरुपति हाइना खंगनबा टेम्पल अथॉरिटी ना पुलिस ता ई पाव पिरखिदी हाइरी चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ना सोकलबसिंग अदु फजन ट्रीटमेंट पीनबा मैलेनबसिंगदा खंगनख्रे डिप्यूटी सीएम पवन कल्याण नसु थौदोदुगी मतांग थेजिनगनी हाइकी सानबकी पाउदा सानरोइसिंग माइ पाक्तुना मेडल फंगलब मतमदा ओपगी महोत छानरदुना सानब हौरकपदा मतेंग पांगबीबना हेना फै हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थोक्सम सैतबदना फुंगदोखरे वफमसिंग असि खेत्रीगांव असि एमएलए शेख नरुल हसन स्पॉन्सर तौना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फर्स्ट खेत्रीगांव प्रीमियर लीग ना सेंदुना खेत्रीगांव द लेबा केआईवाईसी टफ ग्राउंड द टीम 53 ना सरुक यादना लीग राउंड चथगदबा अहानबा खेत्रीगांव प्रीमियर फुटबॉल लीग हौदोकपगी थरमदुगा मैलेना फुंगदोखिबनी थरमदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थोक्सम सैतबरता खेत्रीगांव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए शेख नरुल हसन अमदी मोयांग इंफाल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए के रोबिंद्रोना अतुब मेथोनेंसिंग ओना सरुक याखिबो लोनेना ngasi लीग असि अहौब मैच ओइना एबीए अमदी केआईवाईसी अनिना कन मोंगदा लंबा तंगदुना सानकिबो मैच ता केआईवाईसी ना एबीए बु पांजल अहुम अंड माइथियो पीख्रे अमदी थरमदुगा मैलेना स्पीकर थोक्सम सैतबरतना मखाता दुना हाई मणिपुर बो मालेमगी मियाम स्पोर्ट की पावर हाउस अमनी हाइनरिबा सिदा इकोइनासु मखाता नलमदमा सिदागी मसक नाइबा सानरे क्या पुथोकनाबा ग्रासरूट लेवल दगी मखोंग सोमगप मथौ ताइ लमदम मसिगी सानरे तोंगाम चैंपियनशिप कयादा मेडल फंगलबा मतमदता मियान ओपीबा सिगी महोता सानरे सानबा हौरप मतमदा थेंगनरिबा वाबदा मतेंग पांगबीबना हेना फै हाइनसु फोंदोके शेख बाबू मचा मेमोरियल ट्रस्ट ने स्पॉन्सर तौबा मदी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ना सिंधुना पुन टीम 15 सरुक यादना सेक्टार लेबा एसएससी ग्राउंड चथरिबा सुबा मणिपुर प्रीमियर लीग 2025-26 की ngasi sanakhiba मैच ता अमोफा मोइरांग अमदी इम्फाल यूथ फुटबॉल क्लब अनिना कन मोंग लंबा तंगनबदा ऑल मोइरांग फुटबॉल एसोसिएशन अमोफा ना इम्फाल यूथ फुटबॉल क्लब पो पांजल अहम अमद माइथि पीख्रे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फा सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ सीआई ऑपरेशन मणिपुर अनिना कुसम नरगा पोन्ना टीम 12 ग्रुप मरी थोंग खाइदुना लमलोंग थोंगखोंग लेबा आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड चथगदबा आन बेस्ट लेवल अंडर 15 बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 मसिदगी हौदोखरे जम्मू एंड कश्मीर की ऑपरेशन सिंदूरदा मणिपुर की थवाइन पोंथा पीख्रबा थोब सहित दीपक चिंगा खमगे ममिंगदा पांगथोकदबा टूर्नामेंट असि ngasi अहोबा नुमिता खुमन फुटबॉल एकेडमी अमदी यूसे फुटबॉल एकेडमी अनिना कन मोंगदा लंबा तंगदुना सानकिबा मैच अदुदा खुमन फुटबॉल एकेडमी ना यूसे फुटबॉल एकेडमी पांचमा पंचनो तमाइथियो पीखिबोलना टूर्नामेंट हौदोकपगी थरम अदुदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की एक्टिंग प्रेसिडेंट केबी कोवर आईजीपी ऑप्स आईके मुइवा अमदी बीएसएफ हेडक्वार्टर की मरुब ऑफिसर कयासो सरुक याखी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिन्ना टीम 3 सरुक यादना पासोय पार्ट 2 दा लेबा पामयाल ग्राउंड चथरिबा 15 सुबह सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2025-26 ngasi shanaki मैच ता चजिंग इनात कनबिलोब चजिंग अमदी इम्फाल फुटबॉल क्लब लमफेल अन अकन मोंग दा लंबा तंगदुना sanaki मैच ता टीम मनीमंगना अपिबा मतम की मनुंगदा पांजल अमता चनबा ngamduna ड्रॉ ओइख्रे लोना लीग असि हाइंगी मैच ओइना नुंगथिल की पुंग अनि ताब मतमदा यूथ वेलफेयर क्लब मालोम अमदी जुवेनाइल सगोबन तेरा एनसी रोड अनि लंबा तंगनरगनी हाइरी मालेम नमसक खंगलबा मसाना कया की सनोरे कया कुंबी असि थोलपा असि यामना चाउथोकचनिंगानी हाइना कुंबी असि के एमएलए सनासन प्रेमचंद्र ना हाइरी कुंबी संथोंग अपर प्राइमरी स्कूल कुंबीना सिंधुना स्कूल असि कैंपस निमित होमनी चथगदबा फर्स्ट स्टेट लेवल केस जूनियर बॉयज कबड्डी टूर्नामेंट 2025 हौदोकपगी ngasi pangthokpa thoromna mafum asi phongdokhibani एमएलए प्रेमचंद्र ना मखा ताखिबदा कुंबी अपर प्राइमरी स्कूल की ओजा नेशनल अवार्डी ओजा केएच इंद्र कुमार ने स्कूल असि की महैरोई सिंबु महै तंबीबता नतना सानबा यावना हिरम खुदिंग दा फबा मियोय अमम ओइनबा महैरोई सिंगिदम होनरिबा सिना मरम ओइरगा
makha tanasu kumbi asida malemgi sanabagi lamjel yawba ngamba sanarosing soina tholakigani thajai national and international ki thakta medal phonglaba sanarosing dilingang na choba phida thamni haiba khangna sanarosing na pamba masana makhalaga sana khona bada puning changsilasi haiki hokdopagi thoromda 29 kumbi AC ki MLA Sanasam Premchandra All Manipur State Kabaddi Association ki President Ayekpam Jiten, Secretary Thongnauza Motilal, Bishnupur District Kabaddi Association ki President LB Mall, Secretary Archnaba, Social Worker W Shoba, BJP Kumi Mandal ki President S Angaushana, BJP Kumi Mandal ki Secretary W Thoiba, Secretary and Open Road Retired SSP ki Achana Toman Athui Mithungnen Singh oina saruk yakhe. Thoramdu Manipur ki tongan mafum sindagi team taramathulen saruk yari ngasi ahoba numita UDS Kumbi Sandong amari Sedo Nongmai Kong in the piecing exhibition match Amadina Kijagoisi Kasum the Utti. Malim Yoina Quaidagi Leadaba Amadi Ahimba Pologram Amasu Odiba in Falgimapal Kangze Bunda Mamang Tagi Taranga Bandagi Hogna Zatariba Kuntrani Panak Suba and Hazari Musung Dr. N. Tombistet Polo Tournament 2025 the Urban Polo Club A Eurasian Bamadi Manipur Police Sport Club B Mai Pakre Manipur Horse Riding and Polo Association na senduna Manipur tongan Polo Club Kuntranipan sa Yaraga Likam knockout basis sa Thariba State Polo Tournament na singa sinungtil pung anita pada sana kiba ahan background ki kumapan suba league match da Urban Polo Club A Eurasian na tentha Polo Club tentha bo panjal nipan ahum da mai thiyo piriga semi-final sang mangamki ni suba ground ki kuntra suba league match na Manipur Police Sport Club B na Eastern Student Club Team B Nongmai Bungbo Panjal Tait Amada Maithio Pidna semi-final sang Jiribangi Mahi Kulen Vidyanagar Leiba Sports Complex the Team Tan Twin Saruk Yadna Kelo India Saruk Amoina Sports Authority of India na sponsor Tauraga 156 Battalion CRPF na sinuna Team Tan Twin Chupna Numit Taran Twini Chupna Sanagadoriba Cricket Tournament ngasi sanaki ba match ta United Cricket Club na Kasimpur Cricket Club Kasimpur Timbo run marfutaran thoida maiti ba pikre Kasimpur Cricket Club Kasimpur na toss ngamduna fielding tawki aduga United Cricket Club na batting tawduna sanaba hauke United Cricket Club na over kunda wicket taret siraga run chamani funipan lauki Kasimpur Cricket Club Kasimpurna over Taramathoi ball Anida run Yankai Taruk Lauraga all out Oikibadage United Cricket Club na Kasimpur Cricket Club Kasimpur Timbo run Marfutani to that might you picky bani. Arabada Marupa Muhanamiam the Pizeri Muda Tarak Shuba Information and Public Relation Data on Pangtokre. एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम दा जैन मणिपुर डांस एकेडमी की आर्टिस्ट सिंह मखल मखा के आगे परफॉर्मेंस उत्करे आंध्र प्रदेश की इलेक्शन में नेशनल लेवल की थोकता म्यूट तरह सीखरे लोनेना अहानबा खेतगांव प्रीमियर फुटबॉल लीग असिदगी हौदोखरे इमेज पदम पिजेबा ngasi di mata sero shinjere media interview singbo kurumjari